Accordingly, it is important that those who violate the code are held accountable and that justice is achieved for millions of voters. IEC yexwayise labatawugcudzelana elikhethweni mhla tingemashumi ngenyanga yeNgwengweni ukuthi balandzele inqubo nemigomo yelikhetho ngobe uma behluleka bataluvota lolumandi. Bail was granted at 50,000. Some of those conditions include that she would have to surrender her passport to the state by Monday, the 8th of April, by the close of business. You may have a seat. Loba somlomo wePhalamende yavelonke noSiviwe Bamphisa Ngakula uniketwe ibhayili ya 50,000 wemarandi ngemva kwekuvela inkantolo yamanje yePitoli. Kwaba kuhle phindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lesiswati lesitfula sise-Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC. Kanti-ke khumbula ukuthi letindzaba tetfolakala futhi etinkundleni tekuchumana i-X, i-Facebook, ku-SABC Plus kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. IEC yexwayise labatawugcudzelana elikhethweni mhla tingemashumi ngenyanga yeNgwengweni ukuthi balandzele inqubo nemigomo yelikhetho ngobe uma behluleka bataluvota lolumandi. Loku kulandzela kufunga isidlangalaleni kwetinhlangano tetepolitiki letingemashumi kanye nalabo labatimele ukuthi bayatibophelela ekubambeni ulikhetho lolwenetisako lolungenatihibe. Kanti-ke IEC seyifake timphendvulo enkantolo yetelukhetho kulandzela ukuthi imangalelwe licembu lemkhonto wesizwe ngobe lifuna kufaka mengameli wangaphambilini Jacob Zuma njengemholi wabo lotawumela lenhlangano elikhethweni. Kude kube nginyalo sekufakwe ticelo tekubuketwa letisitfupha enkantolo yetelukhetho kanti titawulalelwa ngalesihlanu. Emacembu etepolitiki nalabo labatimele labatawungena elikhetho batibophelele kuqinisekisa kubeketelana ngaphambi kwelikhetho lavolonke letifundza. Lokho bakwente ngekusayina umthetho welikhetho wekutiphatsa emcimbini obakadzoba nje leGalaga Convention Center. Kwendo libito kulabo abangena elikhetho ukuthi balendzele umthetho welikhetho nakungasinjalo bataluvota lolumandi. Accordingly, it is important that those who violate the code are held accountable and that justice is achieved for millions of voters. Kuthi tena kusasayino anele mdalo timele elikhethweni lobuke isihlalo esigodini lasePhalamende yavelonke nakusishamthetho seGauteng wavalisa kanetse kwakhe kwekomishana njengoba sithombe sakhe singaveli njengaleto temacembu etepolitiki. Where is my photo, IEC? No, I can't. No. The one that is registered to be on the ballot. People are not going to see this on the ballot. Where is my photo? Kusenjalo lamanye amacembu etepolitiki avete bumcoka bekusayina lesibopho sekutiphatsa. We call on all South Africans, including all ANC members, leaders and supporters, to abide by the code. Our commitment is to protect South Africa from those who would exploit the end of one-party rule to foster anarchy. We hereby commit to the pledge. We will ensure maximum discipline from our ranks. The IFP has championed free and fair elections as a foundation of democracy. There are too many administrative problems and mistakes. Kubese kuba neswombe sekudvonsa loyo lotawuba wekucala ephepheni lekuvota lekungilapho kuphumele khona i-Alliance of Citizens. It's number one, not because it's an accident. God has spoken. Kusenjalo kuma kwe-IEC emagameni ayo elidzabeni lwamengameli waphambili Jacob Zuma lekomishana ifaka amaphepha ayo ukutiphendulela enkantolo yetelukhetho loludzaba lutalelela ngalesihlanu. Emaphepheni lafakwe enkantolo bamele baZuma bathi Zuma azange aboshelwe licala kepha kwephula umyalo wenkantolo. Tomorrow there are 6 applications that the Electoral Court will hear. Inkantolo yelikhetho inesikhathi kufika lesibili lotako ukukhipha isinqumo sekugcina etikhalweni etifakwe kuyo kutawusuke mhla tilishumi bese ikhipha luhla lwegcino lwabantu abatawungenela lukhetho. The conclusion of the candidate
Loba ngusomlomo wePhalamende yavelonke noSiviwe Maphisa Nqakula uniketwe ibhayili ya 50,000 wamarandi ngemva kwekuvela inkantolo yamanje ePitoli. Maphisa Nqakula ubukene nemacala la12 engohlakalo nalinye lekushintshiselana ngemali lengcolile. Emacala labekwe wona Maphisa Nqakula afaka ekhathi lekufuna kufumbathiswa ngokusonkontileka imali elinganiselwa ku 4.55 million wamarandi nga 2017 kuye ku 2019 ngesikhathi aseyindvuna yete kuvikela. Earlier this morning, the former National Assembly Speaker, Nosiviwe Maphisa Nqakula, made her first court appearance here at the Pretoria Magistrates Court, facing 12 counts of corruption and 1 count of money laundering in a corruption case against her. The former Speaker was implicated by a defence contractor, a Section 204 witness, that alleges that she solicited bribes during her tenure as Minister of Defence. The court this morning only dealt with the bail application. It came to the conclusion that it was satisfied that she met the requirements for bail. Remember, the offences she faced placed her in the Schedule 5 of offences, meaning that the onus was on her to demonstrate to the court why it is in the interest of justice for her to be released on bail. She has done so, meaning that bail was granted at 50,000. Some of those conditions include that she would have to surrender her passport to the state by Monday, the 8th of April, by the close of business, and would not be allowed to apply for another passport pending the finalization of this matter. And she's also not allowed to interfere with any of those witnesses. We expect that this matter will return to court on the 4th of June 2024, where we expect the former National Assembly Speaker to be back in the stand. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe lisekhona yini lithemba embusweni nakuboso politiki nangabe bantfu labafana naboNosiviwe Maphisa Nqakula batfolakala basolwa ngemacala lafana nengohlakalo nekukhwabanisa. Umbono wakho uyalandzela. Uhulumeni wethu umsakazi ungcole nje wonke kushuthi akekho umuntu omsulwa ube nebhadi kuMaphisa Nqakula kwaphumelela ngaye ngoba uyabona ukuthi kufuna ukuphumelela ngaye. Into okuthiwa yithemba nje ngalabo abantu okuthiwa osopolitiki into akade yaphela leyo umuntu osethembele kubona ngicabanga ukuthi umuntu oyibambezelayo kuhle nje ukuthi abantu bevuke bazethembe bona ukuthi bayozenzela bona yonke into. Alikho ithemba umbuso waseMzantsi Afrika nakwezopolitiko ngoba imihla le uvela ubuqhophololo uvela amagama abantu abahwaphiliza imali ngokukungene nabesifazane. Akho nomuntu ongamkhomba uthi ngumzekelo. Kusobala bambala osopolitiki uma ngabe bekhona abangena inkohlakalo ngempela. Angisathembi ukuthi ama politicians ngempela ngendlela okwenzeka ngayo. Baqinisile mabethi ke imali impande yesono. Ngishabo holanganani uhlezi ufuna enye ngaphezulu kwalo ehola. Okubuhlungu kakhulu nabantu abasikhulumela eParliament nabaphinde bathinte ekwehlano ethinta imali. Akukho umuntu othembekile. Bengasho nami ukuthi make Nqakula kangagcine umuntu lo ngasolela kuye noma aboshwe noma agwetshwe. Lethu leParliament noma kusopolitiki basekhaya noma baseSouth Africa akukho umuntu othembekile. Umuntu ucabangela yena yebhane. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yethweswa ukuthi iphendvulela ngawo. Kuletiye uma sibuya ititolo selusuku lwesibili batali bavale isikolwa sekwena lebesatiwa ngekuthi iClipspruit ngaphambilini eBadfontein eMpumalanga. Siyakwamukela mbukeli esigabeni sethu sesibili seTindzaba telulwimi leSiswati kanti na usanza kungena ukhethe kahle. Selusuku lwesibili batali bavale isikolwa sekwena lebesatiwa ngekuthi iClipspruit ngaphambilini eBadfontein eMpumalanga. Bathi litiko letemfundvo lithembise kubakhela emagumbi ekufundza lasiphohlongo ngeminyaka timali wa 2022-2023. Labatali bathi kugcwele kulesikolwa. Lamanye emagumbi ekufundzela akakhiwa kahle kanzi nemagumbi abomahamba nendlwana awekho esimeni lesikahle. Lesikolo sinebafundzi labahlala emaplazini aseBadfontein, eCoromandel kanye naseLeidenburg. Kanzi ke kubuka kabanti ngalolidzaba sikhulumisana na Eric Lubisi lo inzatheli yetindzaba teSABC. Sikwamukele Lubisi etindzabeni telulwimi leSiswati. Ngikubingelele nembukele ekhaya. Sithini isikhalo sabatali lesikhulu ngalesikolo? Khalo lesikhulu sabatali ukuthi bakhelwe isikolo lesisha njengoba bayavedelana ukuthi ngaminyaka
wa 2022-2023 baye bathenjiswa lana kusaka waphela isikole lesisha kepha kuthi bengilomuhla kude lokwendekile ngethi kwaloko isikolo lesi lengasho nje lithi sine structure nobe nesakhiwo lesikahle ema class lasihlanu nje kuphela kanti labanye ama class bomahamba nendlwana ema mobile classrooms bese kubana lawa ema asbestos isikole lo lesakhiwe lana ngeasbestos labasho kona bathi kuyingodi kakhulu empilweni tebantwana lokho ngikungako bathi bafuna nasi isikolo nje lesi kwangathi asinakwa kungako bathi bafuna isikolo ngethi kwaloko isikolo lesi lapho bantwana bagcwele kakhulu emaclassini benye nje class uthola ukuthi nebantwana labangedulu kwa 80 liclass ngalinye so batali bathi bona sebathiniwe yafika la iportfolio committee yaka education ngamnyaka wa 2022 labathembisa ukuthi lo mnyaka lo batosithola isikole kepha kude lokwendekile kanti ke sekusahamba sakhulumisana la nelitiko letemfundo lokhulumela nelitiko Gerald wakaSambo loye wachaza la wathi utawukhumbula ukuthi ngesikhathi seCovid tonke tinhlelo nobe ema project lebe wakhona amiswa kwesikhashana kanti kulapho bekumele ukuthi silungiswe khona nasi isikolo kanti ke lokwendekile uthi bazamile ukuthi bathumele wona laba bomahamba nendlwana labashumi nami bang14 kanti ngethi kwaloko lebatokwenda inyalo ukuthi lama class lasihlanu lawo lawakhiwe kahle athi kuvuselelwe abesimeni lesikahle bese kutawuthi ngaminyaka wa 2025-2026 kungapho batawakhelwa khona emagumbi ekufundzela lasiphohlongo kanye nenkulisa kuso lesasikolo uyachaza ke umfokaSambo ukuthi kulomnyaka imali le kulungisa yona indzaba ethi sitanqande etikoleni babeke imali lenganga 1.3 billion wemarandi se manga ke malanga bangakhoni ukufundza abantwana Lubisi ya masikhulumisana nabo lapha siye satfola ukuthi kusukela liqalile naliviki singaso nje kusilomuhla ngilo lilanga lesibili bantwana bangafundi kulesa sikolo kanti ke batali baye bachubeka bathi batawuvala lesikolo kude kube ngilapho litiko lisonzela likhulumisana nabo libatshela ukuthi liyawenda njani njengoba bayazama ukuthi bakhulumisana litiko kepha abatitfoli timpendulo Ngiyakubuka kwakho vele sibi kakhulu yini lesimo kulesikolo akudzimade kufika esigabeni sekuthi bazivale batali lengakusho lana ukuthi ema mobile classrooms bomahamba nendlwane laba batali bathi uma kushisa kuyashisa kakhulu lapha kuletindlu tekufundela ebusika njenganyalo siya kubo busika kuyobanza kakhulu ngenxa yesikhathi Lubisi asibonga kakhulu isikhathi sakho Lubisi ngenxa yesikhathi mnakethu asibonga kakhulu isikhathi sakho Kuqhubekela embili netindzaba seyifikile kulabo eBotswana imvombatanyana leneminyaka lesiphohlongo leyasinza kulengodi yebhasi lehlatimulisa umtimba leyendekela Limpopo evikini lelengcile lengodi ibulele bantfu labangama45 lebhasi beyithwele emakholwa lebekalibangise etinkonzweni delphasika mengameli wele Botswana Mohwetsi Masisi uthi utayesekela imindeni lelahlekelwe ehlobo Sewuto wafika ekhaya kulandzela ingodi lehlatimulisa umtimba umndeni wa Atlankasiya koloneminyaka lesiphohlongo usashacekile ngekuphangalala kwagogo wabo kulengodi kanti mengameli wele Botswana uvakashele isigodi salapho batsabuka khona labo bebakulengodi There has never been such a painful accident. We have to thank with all our hearts our neighbors that together with the president and different agencies they have been very supportive. Sekuqalileke nekufaniswa kwetithumbu kanti labasemagonyeni bancuse ihlobo ukuthi tibambisane netati kusachubeka lomsemeto. Some of the bodies can be identified and some cannot. This will take time for us to come to terms with. They are doing everything in their power with all the resources and technology available to ensure that whoever they identify matches. If mistakes can happen, just accept that this is your family member because it was not intentional. Lomuhla leBotswana libambe inkonzo yesikhumbuzo kutotonke tinkhalo talilave kuhlonipha labo labashonile. Mbukela kazivakashele timakethe tetimali.
Akasekho emhlabeni umdlali lobekadlala emuva ku-Kaizer Chiefs Luke Flaz kulandzela kudutshulwa itolo eFlorida eJozi. Ngekusho kwembiko lo mdlali udutshulwe kusehlakalo sekubanjwa inkunzi lapho athathelwe khona imoto bekahamba ngayo. Kuva kabanti ngaloku nenzima layidlale ebholeni letinyawo samukela insatheli yetemidlalo SABC Mduduzi Ndlovu. Sikubingelele sikwamukele Ndlovu etindzabeni teSiswati. Ngibingelele lamaseko nembukeli weTindzaba. Ungasijwebela sithombe ukuthi bekangumdlali lonjani Flaz? Imfosana lena sicala ngekuthi sendlulise emaveni fofoto kumndeni wakhe nakubo badlali beKaizer Chiefs kanye nemanagement yonke eKaizer Chiefs kanye nabo bonke nje abathinseka ukutemidlalo eNingizimu Afrika. Sifombe lesibi lesendekako eveni kubonakala kubanjwa kwenkunzi ngalolu hlobo kusho wena ubugebengu sebanze kakhulu kumbe sebuphumena sesandleni. Luke Flaz umfana bekasemncane kakhulu lemfosana ngoba beneminyaka lengamashumi 24 Ngumdlali lobe abonakala athembisa nangelithalente lakhe ngicabanga siningizimu Afrika lahlekelwe kakhulu nje ngoba bekadlala emuva ayi central defender ubonakele atibonakalisa kakhulu kule minyaka lendlulile asadlala kakhulu asagijima ku SuperSport United lapho atakhele khona lufumo ngoba nangikhumbula kahle ku SuperSport United nje uyidlalela emahlandla la ngemashumi lasikhombisa loka Flaz ukhonile ke ukuthi avakashele nayo inethi asadlala kuyo iSuperSport United ngomnyaka wanga 2021 2022 wakhethwa ukuthi nguye umdlali kulabancane eNingizimu Afrika lovelele watfola iYoung Player of the Season. Lokho ke kusho kona nje lamaseko ukuthi bekasihlabani semidlali nembala. Ngekubuka kwakho bekatawenda yini umehluko ku-Chiefs kwatise ukuthi bekasanza kusayinwa ngemva kwekushiya iSuperSport United lapho wadakhela khona ligama? Ngicabanga ukuthi iKaizer Chiefs ishayeke livuma labanalo alikhonini ngisho ngayo imbungane ngede yahlala kulo invala ikhona kuleca lelivuma leshayeke lona iKaizer Chiefs bemdzinga lo mdlali kakhulu ukuthi nje kwendeka ukuthi wena lamaseko nakafika kuKaizer Chiefs ufike alimele lo mdlali nakafika ngaOctober ngako bekasaneswa emva kokuneswa wabuke yawo besisokilolonga nalo licembu besisekamele isikhathi sakhe nje nelifuba lekuthi kumbeke angene enkundleni yetemidlalo akhone kusita lona licembu lakhe leli Kaizer Chiefs. Noko ke bekasengakalidlaleli leli cembu bekasolo nje alinze lona lelo lifuba kepha ngicabanga ukuthi iKaizer Chiefs ilahlelwe kakhulu na ukhumbula ukuthi umdlali lo semncane lona lesikhuluma ngaye la njengoba ngishito ngasibeka neminyaka lengamashumi 24 nje kuphela kepha sipiliyoni lanaso nendlela la dlala ngayo emuva la conductor ngayo idefense ngicabanga ukuthi iKaizer Chiefs beyisabuke lokukhulu kuye ukuthi kumbe itawusitakala sitawukhumbula phela ukuthi wena lamaseko Tindzaba ihambele nje kahle iKaizer Chiefs kakhulu lesizini lesikhuluma ngayo kepha ke ngisho sesibuyele emuva sicabanga season number 9 iKaizer Chiefs solengakhona ukuphakamisa indzebe eNingizimu Afrika lekuyimvo lengehle kahle eNashorena ngicabanga ukuthi loka Flaz kwendlula kwakhe emhlabeni kubinkinga kakhulu kumakhosi. Ndlovu ilahlekelwe nganani eNingizimu Afrika njengoba adlalile nakulicembu lesive lema under 23? Bekuselinzeleke phela lamaseko ukuthi afole ku graduate akubonakala agijima kumbe kubafana utawukhumbula lamaseko ukuthi kunginyalo sidlala imidlalo ekuhlungela indzebe yemhlaba letako yanga 2026 letawube isingathwe eMexico eUnited States of America kanjalo naseCanada. Lo mfana njengoba sisho nje bekane iminyaka lengamashumi 24 likusasa lakhe belibonakala lisaqhakazile kakhulu bekabonakala ngumuntu longakhona kusita laseNingizimu Afrika nakiwe embili na ukhumbulane ukuthi umceceshi webafana Hugo Bruce bekakhuluma ngetimvo letifana ukuthi kulungiselelwa ukuthi icembu lakhe ibafana labangase bakhulakhulile ngeminyaka abaphase out bese sofaka laba labacetha lengase basebancane kepha lababonakala banesipiliyoni. Ngicabanga ukuthi lo kaPlus kudlala wakhe kuKaizer Chiefs Asibonga kakhulu isikhathi sakho mina bethu. Asibonga kakhulu isikhathi sakho. Kanti ke mbukeli asesithi ishavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu lishonile mina kethu.
lishonile Mahlalelo lamaseko sivusele nakumbukeli ekhaya ikhasi kwethu Tindzaba lesiphethe kuhlele diphuma embiteni nginade lithi ke kwathika beteka kusebenza kwesibhedlela iThemba Hospital lesifundza seMpumalanga ngaphandle kwelidolobha eMbombela kulandela sikhe 70 dithubeke umsebenzi kunasi isibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngamadvodza athile bekathi ke aqole litekisi kanye netimoto eteveni kunasi isibhedlela ngetolwa lokho siyipheseka naye lethi batali bebafunze balapha ke eSirelhlaki kusikole singaphandle kwasemathafeni kulesifundza seMpumalanga bathi ke bafunze nobe ke bantwana babo abakaphephi nakancane kunasi ke sikolwa ngilethe lesiphethe kuhlelo diphuma embiteni ngesimbi yesithupha kudzimade kube insimbi yesikhombisa kumsakato likwalagwala FM sibamadoda imbili lamaseko silethe kuwe nelithimba lakho alishone mbukeli Sibonga kakhulu kusibu phansi eMbombela kanti ke mbukeli tiyagoqeda lomuhla thola letinye ngalokulandzelako ungakhohlwa kusasa abakhona abalingani bethu besindebele nisale kahle Ngetela shona lingena Tindzaba talo kanjalo ngetela shona linginaso simo selitulo sibuka kakhulu ke la ku Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusehlala namuhla mahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke ikhathe enkabeni live njengoba lapha kuye ke la 60% kanti kumawehla uye isifundzene ke la iNorthern Cape lapha kuye ke la 30% kanti ke masicubeka sikubula ke la langeni la kusasa sesekhona lawo mathuba emvula labonakala mahle kakhulu mawukhuphuka ikakhulukati etfundzeni letsempumalanga live mawubuka ke sifundza impumalanga nengcenye yesifundza ke la iGauteng njengoba lapha kuye ke la 60% wehle njalo netfundza letseGqumle live njengoba ubona ukhona ke nalomoya lobonakala ke ukhuphuka kanjalo nalo msingo wamoya lobanzako longena ke lapha esifundzeni eKwaZulu Natal ngwala lomuhle kanti ke la sixwayiso lesivela ke kuba South African Weather Service ikhombisa ke imvula lenemandla kakhulu engcenye nesifundza ke la eFree State ngolomhle abantu abacaphele kuleto Tindzaba leto kanti ke uma sicubeka futhi sesekhona ke la ikakhulukati nobe ke leso sixwayiso lesemoya ikakhulukati lobonakela ke ungena ke la ikakhulukati esifundzeni ke la eWestern Cape ngwala lomuhle kanti ke uma sibukela ke la imazinga eshisa ukuthi emenjani elangeni la kusasa masibuka ke la sifundza eGauteng mabuka ke la Tindzaba lefana nabo Pretoria abo Bronkhortspruit likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha ku 25 kanti ke Vereeniging eJohannesburg ehleli ku 24 pholile kuleto Tindzaba leto ngwala lomuhle kanti ke la sifundza eLimpopo kuyashisa ke eMusina njengoba ehleli ku 33 nangale kubothoya nje mabuka ke kuphalabura nakhona hleli lapha ku 23 kanti ke mabuka eMkopane nangale kubheka sifuthi hleli lapha kuye la 29 lokusho ukuthi lifuthumela kuleto Tindzaba leto kanti ke mabuka ke sifundza eMpumalanga kuyashisa kusikhukhuza likhipha umkhovetsheni njengoba ehleli lapha ku 33 kanti ke eMbombela likhombisa ke kufuthumala kuleto Tindzaba leto ngaleki kakhulukati kubo game nangale ke la kubogujwa kanti ke entokozweni ehleli lapha ku 25 kanti ke emelo ngolo lomuhle likhombisa ke kuphola nangale sekunde njengoba lihleli ku 22 sifundza eKwaZulu Natal mabuka la Tindzaba lefana nabo Vryhead likhombisa ke kufuthumala kanti ke kuyashisa ilundi njengoba lapha kuye ke la 30 mabuka Tindzaba lefana nabo Pietermaritzburg ilipholile kuleto Tindzaba leto ku 23 kanti ke Kokstad hleli lapha kuye ke la 22 njengoba liku 7 ke ekseni kanti ke sifundza eEastern Cape Tindzaba lefana nabo Mthatha likhombisa ke kuphola kuleto Tindzaba leto njengoba lihleli lapha ku 21 mabuka ke iqonqe hleli lapha ku 18 lokusho ukuthi lipholile kuleto Tindzaba leto nangale kubomakhanda njengoba ubona tikhona ke leto imvula letikhombisa ukuba khona kuleto Tindzaba leto kanti ke uma sicubeka sikubukela ke la sifundza eWestern Cape Tindzaba lefana nabo Fredendal bo Glen Williams ihleli lapha kuye ke la 29 ikufuthumela kuleto Tindzaba leto mabuka eKapa lapha kuye ke la 19 lokusho ukuthi lipholile kuleto Tindzaba leto nangale bo Beaufort West njengoba lihleli lapha kuye ke la 18 nangale bo George ihleli lapha kuye ke la 17 kanti ke masicubeka sikubukela ke la sifundza eNorthern Cape Tindzaba lefana nabo Springbok likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 24 kanti ke iCalvin ahleli ku 25 mabuka Tindzaba lefana nabo Kurumani bo Kimberley hleli lapha kuye ke la 29 lifuthumela kuleto Tindzaba leto kanti ke Appington kuyashisa ngwala lomuhle njengoba lapha kuye ke la 31 kanti ke la sifundza eFree State nobuka ke Tindzaba lefana nabo Sasolburg ihleli lapha ku 25 nangale bo Frankfurt njengoba lesifundza sibonakala ke la sinemvula kanti ke uma buka ke la ikakhulukati sifundza eNorth West Tindzaba lefana nabo Rustenburg nangale bo Lichtsburg likhombisa ke kufuthumala ngwala lomuhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle